Igitondo cyiza kuri mwe mwese mwahisemo kubana natwe hano kuri iyi chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Uyu munsi turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2024. Ku itariki 27 hari inkuru yagiye hanze y'uwitwa Mpano y'Imana uri mu maboko y'ubushinjacyaha RIB, hari ibyaha akurikiranyweho. Inkuru yasohotse rero kuri itariki 29 z'ukwezi kwa 10 2024 yagiye hanze ku isaha ya 2:34 ni ya Miss Muheto Divine ari mu maboko y'ubushinjacyaha RIB. Uyu wese yaba akurikiranyweho ibihe byaha. Aya makuru yose ndaje nyabagezeho mu buryo burambuye. Mwibutsa gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho ku gihe. Icyo usabwa ni ugukora iyo subscribe cyangwa se sabone ugakanda notification, niyo ni inzogera, ukandikamo hasi muri comment igitekerezo cyawe maze tugakomezanya amakuru n'ibiganiro tubibagezaho 5 kuri 5. Duhere ku nkuru ya Miss Muheto Divine. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu minsi ishize yataye muri yombi Muheto Nshuti Divine wabaye Miss y'u Rwanda 2022 kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga afite. Uyu Miss Muheto Divine rero nyuma yo gutwara imodoka yanyoye ibisindisha yaje kugonga ibikorwa remezo biba bikikije umuhanda. Nyuma yo guhunga amaze kugonga ibyo bikorwa remezo, kuri uyu wa kabiri tariki ya 29 Ukwakira 2024 nibwo polisi y'u Rwanda yanyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zayo igaragaza ko dosiye ya Miss Muheto yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha akurikiranyweho ibyo byaha. Mu itangazo ryashyizwe hanze na polisi yagize iti: polisi iramenyesha ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira. Kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Polisi yongeyeho ko ibyo byaha atari ubwa mbere abikoze. Polisi yongeye gutangaza ko muri Nzeri umwaka ushize nabwo Muheto yakoze impanuka imusigira ibikomere bidakanganye, ariko imodoka ye yangiritse ku buryo bukomeye. Nshuti Divine Muheto yabaye nyampinga w'u Rwanda muri 2022 asimbuye Ingabire Grace. Dukomereze ku nkuru rero y'uwitwa Mpano y'Imana. Umuyobozi wa chaîne ya YouTube Mpano y'Imana yatawe muri yombi ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2024. Girishuti Ezekiel usanzwe ari umuyobozi wa chaîne ya YouTube yitwa Impano y'Imana, nayo mazina yari yaramamayeho kuri chaîne ya YouTube. Akurikiranyweho ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse no kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko kuwa 27 Ukwakira 2024 rwataye muri yombi Ngirinshuti Ezekiel
akaba umuyobozi w'umuyoboro wa chaîne ya YouTube yitwa Mpano y'Imana, akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse no kwihesha ikintu cy'undi mu buriganya. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB D Murangira Thierry yemereye Igihe amakuru yitabwa muri yombi ya Ngirinshuti ati nibyo koko yatawe muri yombi. Yari amaze igihe akurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye. Abasitari rero uko ari babiri bose bakaba bari mu maboko y'ubugenzacyaha RIB, bakaba bakurikiranyweho ibi byaha. Aya makuru n'andi tuzajya tubayabagezaho 5 kuri 5. Byose ni kuri uyu muyobore utasanga ahandi, amakuru akajya bageraho ku gihe.